Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gisulti sa unang pagbasa bahin sa kaluwasan, nagsugod gyud sa pagwali. Matud pa ni San Pablo, unsaon man pagtuo aron maluwas kun walay nagwali sa mensahe. Tinuod man sad unsaon man pagtuo nimo ug wa ka kadungog nga naay gisulti. Unya kining maong wali mahitungod kini sa mga kamatuoran nga gisulti sa Ginoong Hesus. So matud pang San Pablo, dili tinuod nga wala mabati ang mensahe, kay ang tingog, ang ilang pulong sa mga magwawali milatas na, migawas na sa tibuok kalibutan. Maunay gisulti sa atong tubag sa Salmo. Labi na gyud karon nga niabot na gid tag mga 2,000 years gikan atong pagsugod ni Lagwali, nya na nasa tay nindot kaayo nga social media, communication, awa na gyud hurot-hurot na gyud tibuok kalibutan. Kadto na lang gyud tingaling pinakasuok nga lugar sa kalibutan nga wa gyud communication ang wa makabati sa pulong sa Ginoo. Ang dakong problema naa sa pagpaminaw ug pagsunod. Kay pwede man gasigig wali sa pulong sa Ginoo, pero why naminaw? Karon kamo dinhi naminaw mo. Na tanawa di ba hinay kayong tubag. Naminaw wa. Ang naraman di kinahanglan pa yung kaduhaon o napangtamo pa. Na ang sunod, mutuman mo. Mutuman dili. Maayo. Ug unsa may unang wali ni Hesus? Aron mo maluwas, tuo mo nako. Kinsa tong mutuo nako, kinahanglan nga biyaan niya ang tanan. Sige, biyaan ninyong tanan. Apilan ng inyong balay, yuta, mga kabtangan, apil ng pagbiya sa imong papa ug mama, sa imong asawa, sa imong bana, anak. Handa mo? Wa na. Hilom na. Diha dapita. Kay kuan kay ta kanang ang atong kaugalingon mo'y unahon nato. Pirmi yun. Mo nagipakita din ang una di ay mga mensaheros Ginoo nga mao silang mga apostoles sama ni San Andres. Ang gibuhat nila mibiya biyaan yung tanan hastang ilang panginabuhi. Ngano man di ka mo biya sa imong panginabuhi nga ang gatawag nimo mauna ang kinabuhi, the life, the way,
the truth, mo'y nagtawag nimo, unya ang imong siguroon kanang panginabuhi, ang kinabuhi, dili nimo sundon, patay ka diha. Bega mo, hay inyong importante ninyo, ang kinabuhi o ang panginabuhi. Pamutan ay mong tupad. Naon sa may imo anak, kinabuhi o panginabuhi. Oy, kuyaw kay tas tanan oy. Siguroon hinon atong way siguro. Nya di ani hinon isiguro atong isalikway. Kisa may siguro yun, sure ball. Si Kristo. Unsa may way siguro, kanang imo mga pangandoy. Daghang emotics nako, padir patrabaho ako diha sa imong simbahan kay dagko man kuno naghatag imong mga staff diha. Imo pa jud kunong bayran ang ilang utang. Nako, sa ilabot nimo. Siya portina na kung daghan nag-utang nako na mauna ni ron. Ano bang gasigil lang jud kun ahonas ko galingon ba? Nako ang akong hangyo nimo palit og slot. Insya niya, waman ko'y kwarta, nako ibaligya ng imong balay. Niya palit og slot. Yawa na ko'y balay pa dir. Nako, di, pareha na ka ni Kristo. Way balay. Sige, pangitag trabaho. Natanawa, kanang makakita kag trabaho, makabayad ba sa utang? Ha? Ang pagtrabaho, makabayad sa utang? Tubag. Kinsa maron ang nakasagarang naputo sa utang, ang naay trabaho. Ang way trabaho wagi utang. Tanawa, susiha, pila ka buok nakautang nga way mga trabaho. Perti ra yung una man tingali perting jutaya nya gagmay ra sa ilang utang. Kinsa man ginag-abot ang utang daan og bag-o, ang nagtrabaho. Kay ngano man magtrabaho manggod ta, murag ang trabaho, ang sweldo mas importante pa kaysa tao, mas importante pa kaysa Ginoo. Munang di nakasimba kay bisis trabaho, di nakarosaryo kay siging trabaho kuno, di na gani kahatag o kaapil dinhis kalihukan sa simbahan kay bisis trabaho. Unya ini kasakit dayog anhi sa simbahan. Pugson pang pari bisag kaadlawon kay hilugan gyud kay nasakit na. Kadto unta tong buhi pa sige ani simbahan. Aron bisag dili pa masakiton atong hilugan. Di ba? Amoy ayo eh. Gisaulog sa nato si Andres Bonifacio. Human hero ni siya. Unsam sa gibuhat ni Andres Bonifacio, iya gyapong gibiyaan ang tanan. Wa siya'y kawili, apil ang iyang kaugalingon. Muna'y gitawag og heroic nga aksyon. Pero ang kalahian lang ni Andres Bonifacio o ni San Andres Apostol, kay si Andres Bonifacio namatay sa pagpakigubat sa iyang mga kaaway. Si San Andres namatay sa paghigugma sa iyang kaaway. Dihay may inyong sundon ani, si Andres Bonifacio nga nakig-away hangtod sa kamatayon, gipamatay sa iyang mga kaaway, o si San Andres Apostol nga nagsigig higugma sa iyang kaaway hangtod siya gipatay. A or B? A. Andres Bonifacio, B. Andres Apostol. Hay may inyong sundon. Ano sa'y duha? Papilion mo niya ang duha sa noy inyo. Mo na resulta, mga bana o mga asawa. Papilion, asawa ka bana o kabit. Duha lang pader. Asa man ka pader? Madre o duha lang. Way ayo eh. O sa ragi pili sige, ang A, Andres Bonifacio, ang B, Andres Apostol. Asa ba inyo pilion? B. So sa to pa, magsige mo gigugma sa inyong kaaway. Nya, bisag patyon, sugot lang patyon. Ha? Oy, panubag mo diha, oy. Mamahilo man dayon.
Imo ganyang choice, ipaglalaban. Pero pareha sila ha, si Andres Bonifacio o si Andres Apostol, na sila similarity. Kana bang mubiya bitaw, niya isog nga muasdang, ang nakalahi lang, lagi, kay si Andres, tawhanon man yung iya, Andres Bonifacio, patyo niya iyang kaaway. Si Andres Apostol, higugmaon ang kaaway. Ngano man, kay mao man ni ang mensahe sa Ginoo. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nya kinsa may higugmaon nato, matod pa ni Kristo, kung ang inyong higugmaon, ang inyo rang mga higala, wa mo'y mapaabot nga ganti sa langit. Nga naman, ingon siya, ang Ginoo na higugma sa dautan og sa maayo. Unsa may timailhan, ang iyang adlaw, iyang ipasidlak sa dautan og sa maayo. Ang iyang ulan, ihatag niya sa dautan og maayo. Ang iyang hangin, ihatag niya sa dautan og sa maayo. Ang mga abot sa kalibutan, mapahimuslan sa dautan og sa mga maayong tao. Niya kay mao man ni ang Ginoo nga buot natong sundon. Di ato sang himuon ang dautan ug ang maayo higugmaon. Ana. Nya unsa may gamito nato pag higugma? Ang atong mga gasa. Kung nakay gasang kwarta, higugmaa ang imong isig katao. Sama pananglitan aning simbahan. Unsa man ning simbahan? Labi na gining sige guwali sa simbahan, kanirong nagwali, padersyano. Unsa man ni dautan o maayo? Kusga. Nya kay maayo man, nag-ingon man nga palit mog slat. Unsa man na? Inyo nang sundon o ibaliwala? Maayo, no, nindot. So ang atong ang atong halin as of yesterday sa atong DOPS, mao ni sila nagpakabana. Niabot na ang atong halin og 13,382 slots. Salamat kayo. Kamong kamong nakadungog pero wa magpakabana, na alaot gyud mo. Ngay daghang ni text nako karon nga mga testimonies. Father, tinuod gyud na imong gisulti nga ang mopalit og slot malipayon kanunay. Gibunog gud siya sa iyang bana kay nangabit siya, wa ko kahibaw unsay sinugdanan nganong nasuko siya nako nga wa man ko manglaki, igo raman kong nag-atimania niya, gibunog siya nako tingali gipasakitan na kasi imong bana kay gusto na kaniyang papahawaon sa inyo aron ipuli niya ang iyang kabit. Sa may angay buhaton pa der nako padayon lagpalit og slot niya, pahinongdi og slot ang imong bana hasta ng iyang kabit palitisan. Sa ato pa dili lang usa ka slot imong paliton, tulo na ana niya. Unsa may imong pangayoos Ginoo, ayaw pangayo nga mausab ang imong bana or magbuwag sila ang iyang kabit. Pangayoas Ginoo nga dili unta ka muundang paghigugmas imong bana o pagtahod anang iyang kabit isip imong igsuon diha sa mata sa Ginoo. Bisag patyon pa kanila, malipay unta kang magpakamatay para nila. Ana, wala kong gisulti. Ako samot gyud ang imong kalipay. Kana bang malipay ka nga dili na ka masakitan or ang imong kasakit mahimo ng kalipay. Kanus ana mahitabo kung makakita tas kasakit ni Hesus, kasakit sa mga apostoles, kasakit sa mga santos aron maluwas ang kalibutan. Ug mao ni ang mensahe nga mulapos gyud sa tibuok kalibutan. Machismis gining mensahiya. Kadibitang ato dinhing siging palit og slot, siging panghatag ani mga pobre, siging pangtabang nato anang ubang mga parokya ug ubang mga tao nga mag-average ta og gasto og 500,000 sa atong charity. Wa man ni malilong, nasangyaw man is tibuok na. Nahimo na maning
chismis nga nindot, dili chismis nga kanas pader mag-abiris kinag 500,000 ang isod sa bulsa kana ngilad na, no? Kibaw mo pila akong isod sa akong bulsa, sige, pangutana mo diha sa atong accounting diha sa opisina na may record, ipakita o niya na, ha? Ingna diha atong treasurer, Sister Nara, mao na pangutana, ingna based on records diha, sister, pila may isod ni father sa iyang bulsa, na nya pila sa gihatag ngadto sa uban, kana matug-anan gid mo ana. Nya unsa may gibati nako nga nagsunod ko, naningkamot ko aning gibuhat sa mga apostoles nga mobiya sad sa tanan, naa ang kalipay, naa ang ka-relax, naa ang linaw sa hunahuna o kasing-kasing. Ngita tag kalinaw, ngita tag kalipay, ngita ta nga ma-relax ta. Oy, ayaw ang pagsigig lakaw-lakaw, outing-outing, ngita na sa gasto, kay muadto aning lugara, muadto aning nasura, nya inig-uli diri, atubang na sa problema, naadayon ng word nga back to normal na sad. Say back to normal, you should make every day as your normal. Ug unsa may normal nga magsunod gyud tas Ginoo every day, and everything becomes fine. Ay uban ning perti na yung bisihan nimo pader. Wa na kay day off, nako sukad ko na ordain pagkapari, wa man koy day off. 24/7 man kong pare. Sa wa sa kay langyaw, nako wa ko mulangyaw lugar nga way purpose nga tawag sa akong pagkapari. Di ko muadtog Amerika para lang muadto kay mutan-aw, kapoy man na ay purpose related sa akong pagkapari, o wa gani dili gani related sa akong pagkapari, di gyud ko na buhaton. Sa katod ang nangadto mo Singapore, imong mga batchmate, suroy-suroy raman to, nakuha di ka kahibaw nga kanang suroy-suroy sa batchmates sa ordination, makapalig-on man sa among pagkapari. Sa katod laging dito, magsigim lagi mo abot-abot o niya, mag-inom-inom pa, nakuha mo kahibaw ka ng pag-inom-inom sa pari, kuyog siya mga kauban, makapaayo na sa among pagkapari. Pero mag-inom ang pari o ang madre, kana, mura na di na kayo maayo. Pero kung kuyog sa community, okay rasad kayo na. Di ba? Inom og Diyos, inom og kanang kuan, mga milk tea, sa pa ng uban na imno nun, Milo, o kana, nindot na. O tanduay, okay rasad gyapon. Basta community. Pero ingon nga mo adto ko kay ako ram usa didto, adto ko sa akong rest house, na peligro na. Yawa sa tay kalipay diha, kaluya. Na ang kanang magsigig bakasyon nga murang usa, iniguli ana dinis parokya, matug nagmaayo kay nga naman kapoy gikan sa day off. Na kami din ni Father Arnel, wa mi di opay, sige rami din og trabaho. Nya ma-stress ta, unsay ko na ma-burn out. Wow, ma-burn out pa ko og magsiglakaw-lakaw, sig tanaw-tanaw na mga view og mga beautiful sceneries. Ma-stress ko ana. Pero sige baligyag slat, nya wa ba kayo halin, di jud ko ma-stress. Nga naman, kada halin, kada usa ka slat, joy in my heart. Gahapon 250 atong halin, 250 ka slat, 14 lipaya, sugot ng tag-usa, kana ng 250, di ba? Kamusad, suway ninyo, ina malipay jud kog makapalit kog bisag usa ka slat. Anong himuon maginimong 100 ka slats ug di gyud kaya? Usa lang. Dali ra nang hipuson, kadali ra nang tigomon, labi na gyud na kay trabaho, bisan gani og driver kag tricycle, usa ka buwan, dol-dol gyud imong matigom ana kung diniyos ang imong pagdrive, diniyos ang imong pagtrabaho, way bisyo, siging ampo, siging higugma, kana daghan kay kag kwartang moabot, pero sikag pangita ng kwarta nya wa na kay Ginoo, di na ka maminaw, di na ka magbuhat og mga maayo, wa gyud kwarta nga mosulod sa imong kinabuhi nga dili mahanaw daw aso. Mao na siya.
Sige, manindog na ta mga buotan.